opposition party hokole opposition party atum si dak demonstration dolo lapen hadak ke social organization tum dolo hadak tan ni tum join dun lo ti mahalang li tum tan ni tum panang hang lo la si hadak ta join dun lo lapen hadak ta kam claim dun ang koklo ninggir dun ang koklo non dak bang ke ni tum kaya demonstrate ke rampant corruption financial mismanagement misuse of public money, nepotism and favoritism, rampant corruption puke lake kopulom ho, parlin nin hakta manela corruption ke claim, lapen poisa kopia fancy poisa ki nanga sanction man lata kori claiman akaprek and wrong lapuson, provided public money ke enthap, lapen ke ahem asor apan ansi kontrak tapi pichot apiso ban kontrak ci pichot lapen ajer po to man kontrak ci pichot nepotism and favoritism pulo lapen the case has been turned into one man business inudwet amunit si business ta claim it lapen misutilization of PMKSY fund PMG puma PMK pumalaho PMKSY lapen ke disproportionate properties of tuliram ronghang alang li tuliram ronghang aprang ke duko bang non ta ador mahagelong ke suri trokner kebet tiklo jot tita ahem ki mabangge su pharo kuti pharo ket pharo hini bodi kuti pharo hini so se ahem si non ke kim hala kuti hini ke thom ki kem hem bange piru thurai bo an mesen la hala ta me ulang anta piru thurai la pan logi lancho tagali alang li plantation combination ke ta hoson ke government a tractor government a JCB government amunit atom han NC amethang a plantation ka salam la pen hala plantation arlo aning ke dok de atom han ke pon pocket theng la puson si ke vi ke theng ke chok la puson si alang li ke claim lapen ke jasemet ke alangli la poisa ke chu lapen akahin no akam ke claim a MLA tumta arlo supen a kahin no akam ke claim la hoisi alangli tum ke claim arlo supen kahin no ke claim tum a MLA tum manta alangli che rai dun baret la son si ke claim la sinili tum CBI inquiry nangji pulo lailo number 1 number 2 do tulang ilitum APHLC na tupen ke suri hinira crep phoning kanpen VGR along lepen lapen ke railway along lepen lapen government along lepen encroachers atom han eviction nai pula lake ason ka prega scheme gali lake lolong sige tokdo Assam Land Revenue Regulation 1886 along rule 18 along 18 arula long cleaner cap arula long sige tokdo eviction claim nangji puke ante la sini ditum pubom lo memorandum tapi bom lo eviction nangji pula hala keronia long pen la pen hala utor borbil long pen ta eviction nangji pubom lo ajaha katum la sen eviction nangji pubom lo amal la eviction nangji pubom seta alang litum la BJP atum claim kledet lo la sinili tum ke APHLC pen ke ing samjin pen lo teng pen si eviction nai pulo kai chok kai theng pen kali seta ajaha ka tum ke la nili tum a party tum phan ke pon rukra APHLC phan ka pi phuk ya phan hala tum an chepang chir lo la pen ke hem mi ke lo la pen ke munit pithi lo Linus pangcho panda pe abob lo lapen ke inut Bengali amunit panda piti lot me ke chok lo la son ke claim nang ni pusini tumpulo la ke pen ke eviction da claim un e non take da take lor lo eviction claim un e ajaha ka tum puji kache song ke inut bang hini ke tinang kok lo puji setahala tinang kok lo pu
kaning dia bang apan asopo pan piti pilot te alang litaning oi pigi laka kaning je ke joy ke inut bang ini ke tipo pege kaning je ke joy ke seta nang li halaki citang amone to pan papereng un e halabang so family tum sung pik lo non duk pik lo la si aprang ta APHL si tum aprang APHL si tum ta inut apan ta piti tepin pensi autonomous hill state one that lo harokre sirkebra trokebra sirkeb aningkan la si Captain William Sangma halamang suhut pulo ne mir ipu pensi ne ingsam din pensi ne isia state one lu puganing je mir ipu pen bo theke APHL sia symbol ke gulab phul halamang suhut la si alang li pulo la si non ne li tum ta pulo kapi chipi penang ne hemi ki ke penang ne ga che chok ye theng penang ne yong si BJP tum yong si la eviction claim credit lu pulang te la pen claim credit lu thek long lor lo pot la tum phan non election hot pi perem det nangi labang si ke claim nangi point tum pulo seta hala ja ka tum munit pithi lo papichi toy lo la pen ke hemi ke lo seta hala tum phan ke ako boxes si abang putin phan lak thom pi bu si ako ki putu pir the arjulong lo mason ni hemme ke chok lopot nang phan boxes nang piji pura konan ni ningje ma mune tatum ba government ningje ma government ningje ye ante non ko pia posi la son ke bi athema la ke hangjo tum ke BJP si ka pa hang toy pusi tuliram rong hang ta ningje lo lak pho alang li si pidun pusi ningje lo tuliram rong hang ta abatai son si viver ili tum theklong bom lo aprang da son vilo la MP election a prang da son che plang le la pot si neli tung ni pulo la son claim nang le rada tum han ka pachu be ka che song pu ka che plek klang ka pachu be ka che song abang e claim nang ni pulo ni to mangi age non e claim det lo age non ge chief minister ki putu nang tum non ge PGR VGR eviction alam ge ningje nang ni pusi ge pu amat alang litum la ka che song tum ta chief minister alam kroy amat alang litum ta do clip la son ka che song e kupula la ka che song ali ka che song lo de chief minister le pusita kroy credit nangi non ge chief minister aphan ka pheri chief minister alam si karju tar mane na non election hut BJP aphan ako hape hai thura eviction ka pe claim credit ji aphan si alang litum non la ka che song ka che krong tum te song thu thedet lo non la si ne litum APSC ke pulo ne tum ka che song ke violence pen gali ke chok ka je theng gali non election hot si la BJP a candidate tom hanan perem lap nang ji kusi ni tum pulo la hello kardom orlang pher pu bodi lai hui ke la se eviction nang ji pulo kente la anda claim no we claim nang ke la non election men ke hai tum kente tuliram rong hang tum ke la pen land and revenue IEM ke omor sing tisu alang si eviction nang ji people claim klede la hello ni tungi pu claim credit ante la ke ili to birudhe ke claim mang lo ke ante di la ke claim clear la eviction ke claim clear tunge ili tum karbi birudhe ke claim tribal to birudhe ke claim atum lo la posi la tum han ke election hut pe peremra aka prek hala ke me tum le pa eviction lo na alang lige chining tung telo aleba chief minister si pukok puge eviction lam ningjeri pukok puge ing check lab det je tuliram rong hang bana ing check olo pugar ni si meeting along ladak hala la bus stop along pen half past mile an 200 crores 231 crores pulane pilone poisa khoros det akili khoros det la si chief minister mata tuliram rong hang phan ing check ulu pugente lage thek lor lo karbi tangte karbi puwe thek lor lo non pe pot ing samri ba honi ge thibin lo bange hala ka che song dom han abinong ge nili tum che song lo ni tum han ke boxes nang pipe hala tum han boxes pi ame hala to ge BAP phan ke rap do no posi boxes pi lo APHLC ka pi phuka kam ke claim o posi boxes ki pi lo hala tum phan Pini puthot dak difu headquarters along opposition party doan APHLC pen chenglok INC
NPP, CPIML, lapen IPP, kaduk we celang petpen. Dak sit in demonstration kang ninang ko tebang lahen lo. Karbi Anglong 13 years BJP atum dak kacari pen. Korupsi nahin. Akile korupsi ke claim la sokut hak nilitum dak pini ini ponang kok lo. La sila dak Francine nilitum charge sheet paklang pon lo. Nilitum opposition tu mancing rumpit pen charge sheet paklang pon lo. Son troxy a charge sheet dat nilitum pang dak pon lo. La so teng pen pini nilitum nang litum true pen nilitum pang dak pon lo. A Francine la ke rampant corruption. CM tuliram rong hang CM ang hoy kang ni pen. Dak korupsi na bangke kilit pik ajok Karbi Anglong arat akisung bangket ke tan lo busi nilitum teklong lo. Rada tum dede lo business ka chokle matum woreng oversight ka chokle matum lapen small contractors katum anta pinike dak itum teklong lo bill kelong le aningkan la son teklong lo lasi dak Karbi Anglong dak korupsi bang extreme lo laso korupsi extreme lo porsi akile lo porsi labang so ang hoy penalang lipan kapasu nai ke kenang sot lo busi nitum rat pen pinipang dak kon lo adun tu financial mismanagement ladak ilitum CM tuliram rong hang pen council fund annual fund ilitum long okay ong sinang kililo aprang ben lepang barlo blutang te non ke 2000 above crores above sidake tumlong nang litang lo sitame piniar nian tame wrong group kaching thur ke ilitum teklong le dadlo wrong group non an gichulong le towar kadukka we kapre ka sector long anta kaching thur bangke teklong le dadlo si itum teklong non mata lasi ilum teklong lo difu ahiti ajo lapen difu angkangar lo physical infrastructure hal hai hui panselang litum development olupu alang litum ningje bom sita rong dam lo tangte 90% arong rat atum ke hadake ke do ke tak pen cenglok ke jok ki jun awar sai anta ilum teklong le sanji teklong lo lasi la financial mismanagement ajok la bangso account silong funding nang kile antame amithang anuet mate amithang apurial debt apan selang licelang chot pusi nilitum jongpon lo lason thak sin nepotism and favoritism sakuri biniar nilituma auwe kimietum dame job mate boreng war sai kenang ye phan kacharli ge do tum dame bor ipik pik lo lapen alang litum labangso aboreng war sai chapalongi phan dame bor idun ditilo sidame hala appointment ki pihur bangke hala dake litum inglong asumate ke so tuman ke dake tekpon long le det ti amen lasi lai hui tame kapawe det je pan litum all opposition party tum arjap ti pen che song po busi litum pangdak pon lo lasi menangan dolang alang litum ke claim ke dam ke chok che putak lapen non head jong ilitum tekpon long lo VGR hala bangso issue one pen non opposition ilitum ingtang lo Karbi Anglong long hala bangso opposition nang ketak dum Japan VGR issue pen alang litum one lo lasi nilitum ki puang tung bang lahen lo in the name of VGR Karbi Anglong arat atum nang tum manghunang ne ilitum jongsi VGR eviction back nang ji bolo tangte BJP RSS a government fund Karbi Anglong penitum eviction back nang ji BJP RSS a government fund Assam state penitum terek hek back nang ji lapen Chief Minister Himanta Biswa Sarma fund Chief Minister ang hoy pen ilitum terek onai lalu plo tangte ilitum lai hoy bangke claim un back pubusi ilitum ning tepon lahen protest nitum all parties ahin besi ke dopon angela sa protest mainly nitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Dalam Rong ang pan accountability ke ham ji phansi balang UPC ke claim chokche rat phan chini ji phansi nitum sa protest ke dopon nang litum ka jo bhavida chini lo corruption to ke Karbi Anglong Autonomous Council ke pseudonym punang kok corruption pen Karbi Anglong Autonomous Council ke bang bahera da chini lab lo je daga corruption to ke do pig anno Nasinon bang ke nilitum council benta angke tuliram nong hangahin benta clarification nang chi ba alang pan accountability nang chi ajading ong alang li ke clemanta misgovernance ke dupik lo misutilization of funds pen chenglok nepotism pen chenglok alang tum alang methang
pine family management company do bate alang brother-in-law onson pero nahok ojo khala arju tame nahok ba building kimi do kuma building lo po arju dam no te onson pero na building lason side to lason bulate ilitum bad baki rat te pisiklam nang po nilitum jong sedak kere gawar side along le last kam ke undon ched contract along don ched bulate hala ta last 5 6 years pen nilitum chini ta 6 years pen payment ave kintu kashe construction loan ba onchon tum loan ba inglong enterprise payment long bom আমি সকলোৱে দেখিছো কাৰ্বি আংলঙত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আৰু ডিমা হাছাওতো একেই কথা তুলিৰাম ৰংহাং আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে তেওঁৰ ফেমিলিসকলে for all the misuse alang council chatkali tuliram mainly corruption kikane ki alang head law alang supervision under ki agada মানুহসকলক মৰম নকৰাকৈ claim nonta alang pinipasi alang consent কথাও মৰম নকৰাকৈ support bang তেওঁলোকে corruption কৰি আছে ange council bank form non bank really meta experience na thal profit earning নথকা কাৰণত earning to একেবাৰে নিদিয়ে কাৰণ চাকৰি আচলতে দিব লাগে চাকৰি একেবাৰে নিদিয়ে কেন্সাৰ হস্পিটেলতো এতিয়া এপইন্টমেন্ট দিছে কিন্তু ট্ৰাইবেল সকলক নিদিলে company মেডিকেল কলেজতো একেই কথা আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টতো একেই কথা সেইকাৰণে আমি আজি ডেমনষ্ট্ৰেচন কৰিছো যে এই কৰাপচনটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু CBI তদন্ত কৰিব লাগে আৰু যিসকলে তুলিৰাম ৰংহাং ফৰ এক্সাম্পল বাৰী মাটি প্লান্টেশ্যন আৰু নিজৰ ঘৰ 200 crores ঘৰ বনাই আছে চৰকাৰে চাই আছে একো একচন লোৱা নাই government মাত্ৰ বা 80,000 per month muthate corruption kave 80,000 per month ei we need accountability enke alang 2 কোটি টকা ঘৰ বনাব পাৰিব alang misutilize কেতিয়াও 200 কৰে safana misutilize কৰি কেতিয়াও নোৱাৰে এইটো corruption লৈ পেলাই 30,000 বিঘা মানুহসকলক চুৰ কৰিহে তেওঁ নিলিতম lang ding po nilitom future generations kaman ki lodop non just nilitom কৰিব নালাগে এইবিলাক কৰে future generation মানুহে কন্ট্ৰেক্ট যাতে পায় কন্ট্ৰেক্ট লৈ পেলাই যাতে খাব পাৰে এইটো কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম তেওঁলোকে লয় সেইকাৰণে গোটেইখিনি পলিটিক্স লং দো পলিসি পলিটিক্স তদন্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট দিব লাগে বুলি আমি ইয়াত election is coming so election is the time when we have to আপোনালোকে জানে the politicians আমাৰ APHRC lang tumhan paklang nang poje rat si themu 2015 sonor পৰা nilitom pinenang po PGR mati sanalam bangke আৰু গভৰ্ণমেন্ট মাটি ৰেলৱে মাটি assets of এনফোৰ্সমেন্ট আছে এই এনফোৰ্সমেন্ট বোৰ ইলেকশ্যন কৰিব লাগে বুলি আমি ডিমান্ড কৰি আছো plus akala ahem বহুতে ডিমান্ড ahem nitom ki pagkalilo multi-million ahem galang আমি অৱশ্যে pulo violence কৰিব নখোজো আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমতে এভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলি আমি কৈছো এতিয়া আমি বাৰে বাৰে ডিমান্ড কৰাৰ পাছত বাৰে বাৰে আমি ডেমনষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এভিকশ্যন নকৰে সেইকাৰণে যিবিলাকে এভিকশ্যন নকৰে মানে যিবিলাকে বিজেপি এভিকশ্যন নকৰে সেইকাৰণে ইলেকশ্যনত আইন মতে তেওঁলোকক পাৱাৰ পৰা তেওঁলোকক খেদিব লাগে ইলেকশ্যনত তেওঁলোকক ডিফিট কৰিব লাগে বুলি আমি কিছুমান মানুহে নাম আছিলে বেংগলী দুজন মানুহ জ্বলিলে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এইবিলাক কাম ঠিক নহয় আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যনতহে তেওঁলোকক ডিফিট কৰিব লাগে যিবিলাকে কাম নকৰে এতিয়া দেখিছে আগৰ পৰা আমি কৈছো এইটো মাত্ৰ APHRC ভাঙিবলৈহে
काम के क्लेम কিবা demonstration strike এইবিলাকটো কৰাইছে বুলি আমি জানিছো তুলিৰাম ৰংহাং নিজে কৈছে তেওঁ টকা দিছে 5 লাখ মাস জয়নিং কি দরকার না এনেকা ধৰণৰ আৰু এতিয়া তুলিৰাম ৰংহাং ঘৰটো জ্বলাই গ'ল জ্বলি গ'ল যিবিলাকে জ্বলিছে তেওঁলোকক আৰু 3 লাখ টকাকৈ এৱাৰ্ড দিব বুলি আকৌ কয় বকচিচ দিব আৰু দিলে বোধহয় উল্টা কথা আৰে মোৰ ঘৰ জ্বলাইছে কাৰণে মই তোমাক 3 লাখ টকা দিম বুলি পৃথিৱীত কোনে কয় এইটো কেতিয়াও নহয় কিন্তু এইটো বিজেপি সকলৰ নিজৰ প্ৰগ্ৰাম এইটো সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিবিলাকে মানুহ মৰিলে যিবিলাকে মানুহ মৰিবলৈ দিলে যিবিলাকে ঘৰ জ্বলাইছে তেওঁলোকে আকৌ বকচিচ দিবলৈ লৈছে এইটো জানা কথা যে এইটো ৰুলিং পাৰ্টিহে এই গোটেই ডেমনষ্ট্ৰেচন এইবিলাক কাম কৰাই কাৰণ তেওঁলোকে এভিকশ্যন নকৰে বুলি সেইকাৰণে আমাক ভাঙিবলৈ ভাঙিবলৈ কাম কৰিছিলে এতিয়া দেখিছে চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে বোলে এই এভিকশ্যন কথাটো একো ক'ব নালাগে বুলি আৰু তেওঁলোকে নকয় এতিয়া তেতিয়াহ'লে দেখা পায় যে এইটো চিফ মিনিষ্টাৰৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে এই এভিকশ্যন আৰু গভৰ্ণমেণ্ট মাটি ৰেলৱে লেণ্ড পৰা ইমান এনক্ৰচমেণ্ট আছে সেইটো এভিকশ্যন কৰিব লাগে তেওঁলোকক মাটি বেলেগ ঠাইত দিয়া সেইটো বেলেগ কথা সেইটো লাগিলে দিয়া হ'ব দিব লাগিব মানুহ যেতিয়া মানুহকতো তেনেকেতো মৰিবলৈতো দিব নালাগে কিন্তু alang tuma family ba alang tum chepo chero ba chichini amon dan cholo ke alpana tanang le anjugam kame contractors ke payment ke long le long chika 5 lakhs mane ke long 50000 long term যিবিলাকে চিঞৰা নাই এতিয়া বন্ধ কৰিছে এইটো জানা কথা তেওঁলোকে বিজেপি জিকাবলৈ সেইকাৰণে জিকাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে জিকাবলৈ থাকিছে এনেকা চিষ্টেমটো